ayati tante anati sinawang awakin ara kawit ya mga pusete tasin kaya ya karua rampu ayo nukon nipan na namin korba sajen ya mga komite yang kaya raus ang kan sina nakon nararapatan ni mana ni mina ano ito ginawa mayungan niya kundi the Ministry of Health and Medical Services ito may sana tinipuy meruwa wat milyon unubuwa wa nipuy meruwa wat nga unubuwa tinipuy meruwa wat tara Aye, te sati ako rin naman may taroti na yun. Ano po tiyat ako man kek? Wala pa speaker. Ako umuan sila kinakonde. Tumila na karina kindi doon orak. Ano yung the salary? Ako ay nga itutan natin. Ito pa. Tapos rin ko para palagi na rin de. Tumila na kanay. Ako naging napenada kay salary met honor ka ay tikin ito tinabuta mo dengan tapos ni kaprawala na sa tuusi erap Diminita o sabero na nga po notin meruro na Moses kiro ayo bunaro na bari sabay iride mabawa tapto mayek unumanin daw wen kay may takuna ko toy kind of do me company on the do me ko damo kana namin ini kamero the speaker ng president sa government dito na kahit ano nga ra kin kamera ano ba ng memory kaka niyo sa bayan kang apunte tawag kay karo the finance mo yon na ron taran bilibinde tabaka pa the mon no what and one mga na mari kuni tabu tamo kana asoy kanoaki to yon ko en kanoaki kuna ni bubogan kan Kamar-kamar itu dan sebagainya. Berapa minta? Ayah te sadiri kau kadang meteoroti na yata. Berapa speaker era pati. Tumila na karina kita na kaya kanan. Ako takawan de tonde salary ani tigo tani to pinna onu tawun. Ari na ba tonis akana ana bo ana yei ni sigana. Anak peri ada itu antri kayu ayai, kita tahu mana, ini ayai ta, dengan ni sesega pun nak konan, nanti jarang aku nak responsikan orang na. Mit? Dapat saya sebari, de bapa iyo era mana de sama kuring kapan itu norak di tak mana yon kawai yang dikepé para ni sa kana trainee ini bara mai sa kana yon kawai ina raman ina baron tirakan po maron to payeti to rage kay ako na yo de tira to one stara tara ina be ara sa memmen de dirigano yon taraya tayan ni sa kana riri yai tabe wangan ne tayan tabo kana tawak ibugina basway formally resign de to kora ka kana tawasan na kon makurin de case na no sa salamen be kuna na ban ya pangapa ya tauroin kanwa ki de bangan ba na ki mga pangapa kuraba sabay Kurapa minta? Ayah te sati ya korang teman na meteoroti na no, jangan lupa buat. Kuraba sabay Kanoan tia tua ni aki au no ane di serarina tau ni na pun na pakain na pa bukonan kuna pa sa pare Diminita nga ye bu ay ora no bu maguri lo ra ke
Koran na babay. X-ray daw sinang kanang kono konti. KPA. Are tabi na may X-ray na kindi yung container. Ang gimiri ka sa plan. Yan na ba? Puya ka yung X-ray yo. Yan na ba? Nakurag ka na spogin ng lady. Ara specialist doctors X-ray. Ane skatay na ba? Ikatiya kayo na ba? Yung babay. Pero ba? Anaruko, anarawa ka na mga pilino ko. Kuraba sa plan. Kuraba. Timinita. Tesa diri ka karniya ki mitrawati na yita. Tiyan rule. Teten yita mamin kaya. Berapa speaker? Tapos ni orang tiada apa salary, ada apa lagi ni pun kau tahu ada orang bertera Kanoan. Anti yar ada pun nak tera kan tera hari. Yang ada ni apa na nurses. Ayah pun ibu kita tu mesti soal tentang ayah era unan orang apa. Ayah tahu ida mana ni irang awun kita ida mana nurses na akan tentang ayah mana pun ni kamu kurang teman ayah. Ayah orang kita vacancy sana. Yang pun tak apa pun tahu na. Anak apa ya? Rap. Kuraba ti sadi. Timinita. Atan ro kuri tawar meri ri ka kurang me ko ibugin de ka khan de mau ri anes enang daw tangai de mama ri anes iti mato an swai kuna kanwa ki tena kwa tenis an karo kai naron na segunda taya angina renes sa kana asan retire sponden cage dem na bandayan clinics na bewa o hospitals na bewa o the out islands na may ite aramay sega de ibugi anes aramay sin de pangapangay de bota ng kwan ka ba de bubuan wi may suwa ta bubuan wi may suwa yay may bokon de may san de wang ul met men anes o yeng kayara ana trainees sa kanari ito may de graduation daw ni monte ri ga po yay kangas ka taw yang te wo de lot yay mo tini ngaun tabun no yay ka nga tawang ngaun tabun kana sa uruning kana na kaya kana sila kete desa dia kadinyang may taro tini kita kurang sampai Kuraba ti minita. Ay sa diri ka karniya. Rapat Teminita tapos ni orang nanti personal malumin nanti itu tadi grant. Aku akan ay sistem ada calculation akan ay in a short by 19 and akhirnya kena leave grant. Mai iwara ka masih terari. Tinan position saya I receive without provisions or si itu puina. Akan itu si mai itu meruai a short and akan aku nan bawa itu teminta ni kapal apa. Ngai lu kan ay kita udah leave grant. Nakon may sinda na anayar si kanga si ruwa si tapuin na de position na kana kaya ya provision sa ya kan to ke li brand me kanga no ko agresi sa me banta ruwa uri kita position na kaya ake ya provision bugin de li brand Ya kuraba ti sadi. Timinita. ora de sampai itu kaitan doi te Rana itu computation yang te brands. Ibukin te wo tanga wo mi no wo ye lo bo lo ngaun jamata. Kita ni mokurin do nora kin dita ni ko tagi mangai. Ate minita di ka ni karo ko te. Kana pen mena yanda re yana. Lo bo lo ngaun. Ye te kanga sina right ngaun me women they receive without provision. O yin kan te mena ngai. Ganda na nuna wuda te mais na kun te mais ai rawari te ro buai singa un mais men ana dia indike irona te tenua nga ana dia kurans ganda na computer ande ma te mais hanna ai ane karekete mais ane wo te smare ruaiwa kana kunan nisrai ta computing an a karekete rakade wong email te tangate sebab Kuraba ti minita. Ay sa diri. Rapat speaker already by yes masamena de tapos ni orang ni de li grant ngana ingai wari kan banga ya pun si tengau ya ada pada pun terari na sema tahu wang roi ya kan ai show na de ya versus terari
ane the budget tau ngaun met men sa ke bare ka te milita smet ngaun na ya rari e reserve without provisions stame apun short me ane apun super council me tau sire ka mi na to nang mai no konderari apun te sira ngal den isak de best no moment na sira ki yon the code ane 229711 ane te kapuan pa norak ayes ade ipun sukun naron atau man sira ki ay intaman yo yai pa norak ki katawa apo apa na keken kai don norak ya na ko na kari keken terari intaman yo ngale isukun naron rap Minita. Kami dah mic di sini. Probably it's a very ben tanatanate 229711. Te ita we epon tau aga de bitag de dar mai sai ba pon taran tau me biribiran de gai. Ayori bugin te painor ke te ai bugin te painor ngai raya. Berapa min? Sendiri orang nek. Mira pa speaker ko mabling o kaya tau usira nga yaki dan terari me apon yon ne bete terari ponti askun mane na a usira ki ari woni yai penora ki tabe ya ponna ki angina do pa inte tenan ora ki inte buro angi de ko ko ka kare ki inte private mena no e a lista de ngai ta to de lista penora ya pun sukun lewan naron ya kita terari despite the freight cost ya kira ke terari tapun pa nor ngano ba bo siano pero Minita. Kaya pun taran dori biri-biri rangkai, kasar taran biri-biri rangkai di kano kau biri-biri rangkai, kaya taran dori yang kan rasu mana kana tepu kana arah tu tanane, enak kuna ni bobo kena bayan kapon dengan sebagai orang maka pain makuri akhirnya kuna suai orang kadain anak pai telab metra kadain consumables dong iya rakan tepu akan dege dan ni kaini sedikit pain orang kang astara yang kai apun dak yang kai te takangan narun te karena setelah itu terjadi apa, mungkin wabi meono, esan karo esan in the procurement, anu esan karo ya rapor roy menake ke dapat ake senatan ya raka ada pain orang kemei, angkat ni yon kau ini angkat ni dok, dan first quarter, apa roy main the second quarter, it was bad. Minita. Inoram tahu di sedih dengan aku nek mei biru, anu tawaria, koma? Kalau speaker, siapa yang ada kangado revenue, sebaik, si sinoria bayar, ya itu teke yang ada, nawa tengah ada, teriga iyo ada, teriga nawa ada, sebaik nasi busuk ada minta, berat kangen ada, private work, awak tera ya pun orang orang tahu, berat kangen gaya, ibarat dokter ada kerja mana, ayo, berat. Keberapa itu seti di kusira yang antar revenue. Ngasih di expenditure yang kaya si sinokoy ngasih tapu me sakit itu revenue masih di terari ada tekatan nama ya, oke? Korapa deh? Seti temennya ya kokanan itu. Kau apa deh? Sila kayu sa parents na tu pakai apa? Penayu na betul mana? Sila na nama ausini accountants ni ya. Kaya kaya matawari dia kaya memay ko rawin na tu tanah. So di na nama ausa kurubo kina ba? Pundokan aus sila kina ba? Kaya roy tapi gitu. Tadi na may peru ayo. May itakangan na ruwa kita. Yanon tayo diri kaya no ba? Yay renovation na kasi karoy. Begini ang sekarang ada renovation na, mga close down. Sekarang ini renovation na kaya buburan tiruar bubura bona tini buita tanah
self-contained na toilet on a shower. Kanga sa katay yung ngoro na standard ni katararo yung meron po na. Ang kaya din renovation na siguro. Inahan nero yung kanga na kaya ro yan. Kuraba sa bahay. Kurata ba? Kuraba, timida. Ay norando ora di satiyo ko nek di mana may tero tinida. Kuraba Speaker, ako ano yung terari. The code na 229912. Ano yung itutan natin, tiki, may ako nang kaparapara timilan. Jo tari ang kuwa inang waki nagde-dialysis si diririgan ro. Pinapan nakita nga pare sa daya lang buwa. Kamakuran nan me kanano pa yarani. Asika tan ayo pa ne Chris ni eri pa yana. Ang buwa pa inang nokro ro dialysis ro. Timida. Hai, Aurora tapon. Yang irana bana sejak sedia kali ini meterawat ini. Yang de ayo ngas mentari ada bibirin na koroi non diri kayo. Oh, ako wani mani meterana ada dialysis klinik yaitu ngai dialysis ni lo ngai kanga yene bete bukan ka mewana tu tan to lo tan makai na pai na ikasan do. Sesan bani koroi ka na taran na keta kanga ngai. Ana kaya roi non sila kang roba sobay. Kuraba, timida. Ayat di satiyo ko nek. Kuraba Speaker, ano yung sa timinida pasan ako na ne, ano 136 na dito, the local contribution to the development fund. Ay ko wari, iyay tiki tutan na dito, the code na dito, ano yung overseas referral, despite that it is revised and the yun na kontabi na milyon, mga kina ko ni suot na milyon, meron tawa yun na veterari. Ang ating manerang daw tayo kakain nyo yan. Agak nak kangen penting, teki ayu, hirap. Timida. Anda si bubu siri kita, orang ni si kau kan kita sila kita sedia kali ini, maybe event terlalu kita sedia kali ini. Ako siri nga mic, ibusi ko timida. Di satiyo ko nek. Ayah, Speaker, ikatay ko siya timila dengan tarani 136, page 136 in the budget. Ano yung the referral, the overseas referral, teki ani nantapuin at milyon na kung isuwan at milyon. Ako wari po nagkataong manek yung tumantay, isuwa. Atau based on tanginana, ay sando kung tapuin at milyon. Ang kwantaligan ro, mga ki, kangarakan tani nga na punti metwarte. Tanginan di pa ito referral, mga kanano pa ito ay mungkin di dialysis, masa sangon araw ka para palaga. Timida. Gora ba sila kita kanga yang katapon na nila itararan. Kaya yung ba sila kaya an operation or dialysis now within the first quarter of next year, 2026. And an significant the cut cost. Kaya ang in the dice is annually can spend the amount 10 million si bugiara dialysis cases alone. Ano na ba fully operational or dialysis ay kay napun ng significantly cut the cost na kun nara araw referral kangan na kataratara na mo kay. Era mo sa back. Kuraba, timida. Bigyan tayo there. Kalau pada speaker tu yon nan iya nakataw-taw te minutan ibukin tayo takapena man in the dialysis nakataw man in tirrikian ro kana ako na spaya kana iya rona tayo Berapa di tinggi dan tak ada itu apa? Saya disirak anen on terare. Nukon cakap kita kan kota tan, bahawa ngapun disirak, karena ia roll out tan. Ayat dari kita ada. ako na sila kinakon te minutan yon ana output ani takat number 10 takatenu 03
Atau ye kiu kera sira ki on de tere on te public health. Na bubusia pa e kona si kaparapara Kanoan te tawani 227211 te mamananga yon ki di best te ra Kanoan ana program te public health na konte de kana ro kone Kanoan ante. Ai, kora pati linda kaidera. Minute. O era pate survive yande kangane e taurai ga yo no samaria yo ari te bai yo e pun paran ka we buki ate ara divisions a ka karo te outreach ke stikira bai tu tana nei bobo ka Australia defend na on the integrated team ari to one is pong kai men kuno e na on bongo te tu me kinano angan ngai ka ngai ni spon karai bai pun paran ka we me te kangara ara ka tau bai manangan te public health ay manangan de rehabilitation na nga tep met ora gara karaw gira ngai raya kaya ore te tendo de tapon ko wi ay mananga kan de public health nganne ida ba bande kire marun te noran de are ga karaw te nes de so punde community based programs na bo ya kana are kire met public health akanga dengan terana te public health kana terana ke penia te buina tanga ge te rehabilitation ni mewa tanga o te tendo o ta bundanga ane kanga te terana me puninga na puninga bet ke 500 something the speaker and I use ndare kaputa wan te riga no ko te riga no abo kura masambai Kora pati minute. Inoram tau rar buru bete sati ya korene temen no itep do mian ono tarakapu tofeng. Kora bara ro speaker si sira ki on dane te tadi atur mana de contribution development fund ayo na rin ona be yana te SKH phase 2 kana kona rap Kora pati sati minute. Ai roya nagro romete ande tu meang de sedia kali ning me tu meang ngai sena punwa ka karawan nani ante takarigire ka esa paire na me tau ya kidin yante takarigire ka yote te tapte de SKH na puniete te manene san kata wogi buginte karawan de Drana te kia dei yande maintenance fund anda kanga ibu inara no sadia ne kora Kora pati minute. Desa diri ya korene temen no metero tene ya ono puteria ta momen kek. Brother Speaker, na usia te minita ne na kaide ki na konte page ne and 136 and on the LCDF. Na ko ye de da tonga ne ibu kin de kilipas internship program ne ya pa ni nem ne ba de ne bo tenga te siraki e kangaro e traro ka pongan te mane yu akabo ki ai talk te me sinano ki toy ito ay pa kayo yala mo si talk te ke ante ke kana traro ka pongan Kora pati sati minute. na si tani ngawe ba dona mo mine ya kairo ne be na te akin na me ya nga ngara ke na ka tawon tani ngai be bana ngai ba ma Kanoan ngara ke ya aka mo kula ne yo be sina ko te ka is ngai yo ngane kanga si sika bongana te mane in ko tore ri ki buin karo ko specialist ke skai na no ya de bota kin ko ko naron to te nire bonara doctor ya san na kunte meta ke doctor bebe spog me Christmas ayona bate te sun mana ska bon ai specialist men re kana akia specialist pa no on training da no on kai in conferences ai sinanu sinapen karu kote de shin specialist men rien yan de so en rien available an ka ka para Kora pati minute. Ai te sati ya korene metero tene ya. Brother Speaker e ko ba e dikire kina mare usire ka ni mina
ina po siya minute puniyon na bende CDF. And yung wabubuot nga puniyon din ang health specialist. I can ngayon tayo kakabuwag eh kanaro pa. Anak kabuwag naman nalita na buwan nga ito po tanan. Pag hindi ba ni puniyon CDF and the health specialist. Pando sila kinapa. Ante tira kabuwag natin dito man eh. Kalau baca saya, minta. Oh, bravo, de ari skuan skabungan ari may mainari bukia den specialist supervisors. Yan ba nga na rin specialist ay yan ba nga mga supervisor specialist. Anas kayo na yung mga rukon. Ikarawa de supervisor minus ng label. Ara tawag kita ba ng qualified to be specialist. Ano mga rukon kan de supervisor. Mga supervisor ara trainees kan. Ang ano ite kamparaparaan ay dari gina. Sekapungan na ba yan rin kana naroon na rito kung may manari. Kana na mo sila the specialist kita in engage in conferences ay ka. Sinano ko ang skunan karukuangan nete. Ade iyon na dik pa ng mga tiko. Kurang sampai. Kalau baca minta, dilihat tak ada. Koraba the speaker. To yon re 222111. To ay asina kito. Ayan, kan sisira ke ba? Iba kaya yan na yung kanite. Kaya takatauman ibukinte te incinerator. Inapakayan na ke takatawa na te. Takapena man ipakayan te building maintenance ke yairik. Te incinerator tayo. Apa dia nak minta? Berapa sebentar de kalau gua na output saya mana 221211 ngayan berapa? Ngayon delita. Ay, kamera tamen na delita. Ia ko waroi ngana ese ay kabunga name te 222111 kanga te maintenance yon te office building kanga ya keri ke ay itakubena inakuna ni de kere kema kana kairo sibukin te takataumani bukin te incinerator ora Minta? Yung quotes sa de na kadra karine kayo na the maintenance of office managers. Kung the maintenance din the office. Ayori eliniyam te ana katauman ni Christmas. The Christmas iron. Ang kanya yaki kawa ane te incinerator. Yaki kawa te incinerator. May siguro intakin na ba ara incinerator ngayon niya spa ranari install in a very sa meet sa ano pa ite local mina cost ay ingkan na sa mga install itap north sinanong garo the groundbreaking mean daw sa day pa nang install the big incinerator bugin kay ate awan kan na marinak na the project asa nakaraya na na operation one sa pay kurap Kalau delita rin tak ada. koraba te speaker sinakunan sisira yon na te specialist na kana eskunan 7 minita pan to te anti specialist kai to te rate na specialist ay ka an manina kin kai ki an manina kin kon tirir ki anaro te yakra Minta? Though there's a variety, na list down the specialist, but they don't know specialists in areas of the software service. I don't know. Yeah, the surgeon specialist, yeah, the gynae specialist, yeah, the pediatric specialist, yeah, the medical specialist. Kanga standby pa kay ba naroon na rito sa bahay. Kanaro na pa anak ko, okay? Ito ay rari aliv kita ay sekunangan ni mga may iya kaya nakangaspun katawro yang kay ni mena kang de jobs and kaini ay si yang ayun na long term to tanaba tan man nako nakara jobs and kaini specialist
Yena para sa kamasu. Ya kita ngayon sa kamasu ba si demen na kaya mga ano ko istay na. O research na si demen ng kaya research specialist. Kangakan na kasara tayo ni na onteri po. Otherwise, punni ka pa na din specialist sa ke ako na absence in tayo sa kaya next year ang ano mga workshop kaya ay forum ay kakawa kaya na rin kaya. Tabay na patungo na sa balance kan diakin na ba tukura kay sila na lauten ba na engage dayan offshore dialogue form pa doon na ba nakun na yaranari ayo experience paano na nakun len dayan new machines dayan new procedures ay kakawere na po niya in absence sa kuna na tayo pantay ro yo makangakan na mo na to kura sa ba kura ba di minute ay delivering na kader Ora ba speaker, era ba minita, era in metata. Ikan si bubusi yon na re 229912 yan na the public health kanya ko na si para Kanoan te takataw man te buwan me pi me wa tangay si pupo wa pi. minute 2299112 Kana the local stationeries and supplies. Kana isa itaraya 229112. Ano rin bugin punpain de jobs. Kana isa ano nga kabarabres. Sabi ko kura ba di minute ay delivering na kader Tawan is na bubusi nga na. And I bet to one te Kanoan na tabente. The ministry irangin tapos nang kan tatay bukin ano program te pare te bakante takataw man ay sinasita raya bayara ano na ay kay si bukin te pay makuri pa te specialized purchase overseas kana eso otarane yairi ki ana pay makuri te output ay kay nano yang ay te mai se te puani me pi me awatanga ay kura ba delete di minute Yang specialized equipment overseas ka nga pahin mo kuri ke harari. Sigoi ba mo kuri ka in the lab, makain the x-ray, akan na kain buwi na machines. May tako ba, ang kaya ni tawana ni menayege, napakayan the vaccines, yan the public health. Kang ano na ba tawana na ba de, tarahan na bang kayo de. Taga desun mo na yan. kura ba ay delivering na kader kun ka benena usirega bunte curiosity yon ne te isan yo sinoria pa ye to wana tanga bu abu ye ne te yan te pharmacy are te output re 07 ka bunte skane te ye pat an kan ni bukin na nice te se tera roi etau kura minute En kay ka muni tira ka na rais, ane kaya ron bukan the pharmacy barrier mi gusto are mga spasari na bilibili, ena yung bumura kay sinabay akon, o ina ba te ara nora kari bo ari beso, tarahan na watari kiti tabuan na kanaki rais te sa babayre, o plus the new rates, kangayan ng kanina tarahan, kung ba sa babayre. kura ba di minute ang kay simaya po yung saro naan isang inakon na Kasi nono yon ang kanya pati dapat naman na tibugi mawa na the Ministry of Health and Medical Services. Nda mai sana tinubugi merwa wa de million no bo wan pi merwa wa tenga au no bo tinubugi merwa wa tara en nimba nan de setor. Aga no ye ka yen au akeak ka isak. Aga no ye? Akeak. Ano ko ya aga no ye. Sa no kanya no ni min an dapat naman na tibugi mawa the Ministry of Education. The mais abu mawanua te million rua bui tanga awan bu rua bi meni mewa te tara. Jadi tenta kaidar. Para ba speaker naman siraki yon te pondays are mga rang pa sa sanangan te ministry po kan te ririki ayo
te mga nang pakangkay na katauman ang tiriki na ro te bupo wa bi meto wana tanga ibukin te pon na nice e pon ne sei te yo Te minita? Te koravati. Salve yo kai ai pus momon na bau tete non tiaus de bongayo ai ponye eso ai ponye pas na takar wa panaran kameu no konu wen de meu no konu di speaker kai nam taipora te pedestrians mit komen to rau minita ti te mit te ta kai te me minita tan nuran ka ben tan te ka ben ta kai narta bagen nar mania kai nar tin sin ka ben non de meu an merung o korokora naran Yesu Kristo kam de ben meu yang erba te savaya ko wate ge de mit aramita ante yo ara ngasa esun narona ay ko wa ba yi de supplementary de sanna ngan ka pata ngin te nuton te tawon naus tau sano ngai sakunia ba tera Rusia ramita sakunia ba rawat be kaskunia ka ara apun meu ne ka ke andita ki metra towana te pandemia te Boowi ya kana telef o kai sa control kai ara aramita te yana ro ko tana ena puni ne bedra ta ngana supplementary be ta ena pun wari kinda ndas kana best bin control right kai ara ar berapa ya ka meo minta mentis korap Korapa? Te minita? Kung tanda dam mic ke basiku? Jadi tanda kaya dara? kuraba te speaker ikonen busia te minita yon na te pakapai ere te 211111 te ikonen si kame toa ba ai ere yei na pe yei poi atan de naro ake a qualified kuraba Minita? na pusi ba te sabarang na ko kan ko tande te satri na kai ya pusi Iya, te dita ko kadigam kanotan. te are megeta yon te salaries 211111 Te minita? era ba te sabar yang ayo re ti kanga sitikera ki bindara sa ya ba ngayo ta kabiran kere kindara na salary ba si ayo kanga increment san ba ba ye increment awa inda ba je arinda ba ye jentai ar te bani rin nan mission Korapa? Minita? Di dari inda kadar? kuraba te speaker ana bubusiang ana mangkaira te milita na kon te subsidy for school fees te raka ye sin me buatanga ai tok ba ye na be ai ta bukin te riki ana ro te sabu ba ye na be ko kaina no na be te po ki on nei kuraba Korapa te minita? Te minita? te prawo speaker na busa te janta kada na ko na mina na nga ko ta sanga ko ba sangan ibedara ya busa Ay, yabsing kami tan sirak, kana kam na sirak, kama kana kona ba di tira, tebo tira, ana kam na pakari re terong ron hoye. Jadi tanda kaya dara. Ako ba te speaker ngai kaparate te minita te 251125 ai ere kanuan te subsidy ere mena mainan
Aya te kabarada por todo no te tandi gambar ne ke e mga mo rari e kami o ke mo arba yo ba e men e trana no te militan te ndere perché rom te rari te sera care te milita Era pati survey ka braur ba ite vendra ya mis ko dera te ana ko de te ida na kai tra te ta les ya ko wari nge tau kai tera kai tau tera kai na ko nari mi no narara ro nari mi pa ai kai ka ngana eso mi 251125 ai te ai ke ngande bukin ta kato ne tera rakan mai sia atain te dei ake ari ke na koi ana po ka tera tau te ina non te ko watanga o bi ma o atri ke yo ari ko na na penda mi ka tau tau ke ba na sta po ma te ko bi wanga o no wa kan ta kan mane yo te ake ari yo ko na niki a ko na mangara ka ki pare depend na ko mai sia atain te to wa ka yo ma ke ka ki berapa te milita ai nora am taura de sadia ko nek me no nos an vo ire me tapai te ai te mani winter and preschool is a bite o siraki e kangai te akina kin te notes ba si bukin boia ye te anga ko an boia to ora ake ai pa ni te ka no ore ke nka patera te pai na sto me and the real need ma ye ya ona ke ko ta ye te milita ye kora ba de saber ari pun ita pa isa ben ka kan ndra distages de kon distek ndra non te usare pun na ke morara ka ngaranga mo kan po kaya nan pa ni ke diskus na sisan ko ka pay de dan prime school sa kirakam na ya pa ni ke non pay ako na spay na ko ka yantay no kaya diskus mo na tayo korapa te milita ri te kaidara Kora ba te speaker kana isi kona no kirari ki te toko tare. Are 251125. Te sira ki ba te ye ana mga kataumane te minita. Are to wana te smare to wana ruai te million. Are ane na mga are swai ene te akana me. Ngai ane sira ki bukin e ana ngita kan kai ya kaina no ya e mo wari ere ke na kon te ri ke ana. Kora te milita kora ba te sa vera ro te hita na kaidra yang ari ye ne ba ko aris ka non ra ka to mo re sa ka to mo re sa mentira ka na ka ba sa ba kai ra ara ngai ra ka non to na ta bundira imane pun kanga dakkan tirakan ne me no na bugina ba dakkan te no ire ke me te chata ta kai bugina ba yara karapung pa ye tu boka ai tu boka ta ka nu ka ron ta kawai te kau ari po sa ora parano kan teus dia no tin tan tisat tin tai kano te kau na ganda kan nan pina ba mangai ministry sa ka to kay pa ni mapuri ke to yo pa ipan ministry pa nan na sekarang yo kan yo kan ganda ka nga pin dakan narapung men chat ari sa busan na boroi me te shipping korapa te meta ai noram taura guru te sadia ko nek me no nos an vo ire me tapai speaker ika kaya ika iwa nga te kata te kata mani imbukin te rations bukin te an segul school so na school de ronda nda ate mo ye kia enga te vota no te yona te sadia ko nek te yo ya pa pinga ika kaya wa ke kaya de sikan film te mita pa ye kia ai itu ba are amrula me ane pun trambo na si ka te bere yon te trare te vote te benita dora ni gan
te korabate sabai ta akia herap Korapa te minita te set te lidan ta kaitara. Koraba te speaker, inang karau te kana konte, te minita ba, te yang anai te rongorongon nere te grant, are 263112. Angai ere mena yon nere 251125, are te subsidy bukin te school fees. Minita Are si mena na konna na supplementary ere kai bukin na yakitau are yakatau mane kora. te minita na ora ora no tera te nda kaita ko wale te ko tan pon si ngai pon si bukin roya tentre ai te lidan ta kaitara. Ai te speaker, tai pun tau na katau mane te minita pa tai aki kai na no kere to wana tapun te million ana na kona usira kare mina to yon kanere te CDF are 282162 ana pun ta kapene mainan are rongona ne mena mai mente 8136 si Ai korapa te minita te minita. Kabarau de iso itangai ba ya baniam. Ai akan kabarau de akan kam sira. para vre te speaker ka te infoka te minita pa yore ne ta te kota te yon are te loan scheme are yan te LCDF e mga pakangkay na konte unu pupuat nga men to wana te million ina ta wei pare asen ka unga ya te ke agi pas pa kona loan mi karo ko yan te pas kurap Korapa te minita. korabate sabai tengana ayo yang te kuda 282162 ngai atram kam stek de tri da yabusi Kau kibat nung te minita ki ai de te lidan ta kaitara kan kawari kam kawari kam sira na konte te minita karine. ai ram ko grein ka wari ki te speaker te ere yon te students loan scheme ane yan te CDF ane nanga yan te teran be te puat na pin ma no ayos pa ka puat nga ang kan si yaw si sirak pa bukin terang kaya pa ko kam ka ngaya te pa na mga pon na ya loan karo ko yan te pas kaya scholarship ko ba ki pas ko Ai korapa te minita. korabate te sabai korabate tri da te ara gain kan nano gain kan te balance nano asa yo kan ka nga mga ranar mga top yang mga tao na kanare mga makul te rora na tri ka Korapa te minita. Ai te lidan ta kaitara. ai pun ka benen no sirak yon na katau mane te minita te puta kin makurian kakawa ke ai yon te wasi scholarship masinang kakaitaw pa ai ira ka tenuma te million ai si kan si sirak pa ai na bang kan neri anang din scholarship na kun na pe kita pe wari sinan kun PC pura Te minita. te korabate sabai ya po en kanga tekan dengan nai mas pun te ba kita ke waris kunanda nori diri te yo ata asoi krora te pa ngai jan ko mana kanal no pa kita was ma bunda te usan no be betra te sab mara perende ne kai kanon bi arkan bisi arkan iya age pun kanon natira ika pun ap tani te be bisi pa po testi ye bienci ya au ya inu sa te anga tawa kan ke nga amana ne to te anga non dari te kin dari ra tra non nari sa te ya bayar sanoria ba mai sa sa kunya kai ba ngai to non ra ta sa kunya ba ngai korea sa po tri korea sa be na po roi non dari ya ari pisi ke
ngai to si pan to to be uri na nga sa kanto nga ya banar ina pen to tetra ke ron pen ngai me ina mga punto ko kai dira tar rasa menteri bundara ararupa ani sa sandakin na basang ano ko yate kari di sang kamano ko bisi kari di dia tapo de wo yasa atong ana sepuna bendo ko to yingi ni Amerika sa pun no dira dia kasi na trial ngai sang trial to ina te ya kana bes sang kano ko ya kita na bisi bani no mandabo kinno dia Kurapati minita angkanya ya saron na iyo sang kano ko bati tukasin ano ti rapatan teman na meneu ani ti Ministry of Education inda mai sani abgi mawa nunga te million ruabu itenga wani bubu ruapi na mawa detara enanim pakanon ti setro akena no ye kanga ye ngakeak kanga sa kena no ye ngakeak ay nako iya akena no ye sana ko ngana ko narimina ade tebi maonowa te rapatan mana te code na tebi maonowa o yo ngana rena ade te Ministry of Information, Communications and Transport ade ina tamai sinamana ne kaina no ene ono wa te million te bubua te bi mesua tenga tine bubua wa pi ne mewa te dara te sate ya kone me makin Korapa Honorable Speaker, ako te te mo sireng na kontinue te karinek. Yo anta votare 21111. Yo anta sereris. Pa ye te kera ken te meten mata pun tanga. Kunan si ka mata ta patera bukan te kera ke yo. Korapa te sate te minita Korapa Speaker, ako te kera ke te ani kan sebari era kana punor di yare tenua di new post kana ascendent sebai me kan beru yo na sebai ba ko di agisno ayu na sebai sing tebe sirag ba era si ayu ke era si ayu a atinu ara post ang ska complete bo yang bubrake il yo ni ke na sa katin mo kuria te ba ye sebai as katin karaya wa bua na no wa bua wangon ni men ara post inan de ya ke wabua ara permanent post. Okay? Receive without provision and no. To board my own mammon. I can receive without provision. I can get at the night. Okay? I don't know one of permanent post. Okay? Or one of even ara. The supernumerary setback. I can't say Mokuria. Okay, pertera kayu, ya kena tahu kai terar tui posegi. Maka sama aku sebenarnya lah, sinan roy pa. Pun des tak tahu mana sebenarnya pa. Ya tahu pada piu ke, ya tahu pada piu ke. Asan orang mana teknik, ya itu policy ni. Kan ya vacancies, nari tahun itu kan tera. Ini di period tera. Ini dah soalnya kan post kan dah tera. Nah, seluruh itu sebenarnya, nanti tekniknya. Tera kayu ngarnya kan tiba-tiba tengah sebenarnya. Kita tahu nggak taris pun tak kinari. Nasa sa ni makuri orang ko mat aron takro salary na ko na ara minayu. Asmurnya wa ipun tahu sebai ayu. Payi tahu dah juga kana anong asa hasan na akin kakin. Ayari ito ko sisan na yu sebai na nonori. Ay pun tahu tu boyo sebai. Kora ba di minita aya inora am daura di kasi kana ba mic di ay kora inora am daura di sadi ya korne ke teman mai teptu yang berbi te honorable terakab tefinga di sadi Rapa, Honorable Speaker. Ay tatara ni te LCDF bukin wo tanga wo bimono sta bo be yake Kanoan. Darun do tau. Dia ira kira kira na mena yana ri bukin dara. Ada telepon, karena korawan ada telepon dia teptu yang ada ya sangkon katau mani yang tai kan. Korapati sadi teminita Korap. Anira kaya kan yang sebar, anira sebelum mereka sebar, pas sebelum gang ayah itu ke. Nah, yo begini, ini kira mana ini nonton bayar itu 1.3 million sebar. Ada kanuan projek lagi, kanuan tinggi, ani itu pada itu yang nabi sebar. Ayah nak di dalam apa? Ani kanuan ada itu, ulo naik pada CDF, ke. Ayah sedaraya apa?
the 1.3 million na rin kayari sina an to kanon to magurin di gay yasto wan ra kana ita kanga skura di mga ask ke don mga supplementary ba ani as ka tawon tay sa bay to 1.3 yari ani sina magurin sa bay bo kanon te magurin sina oren di ano ko sa bay ayu ta tawon sa bay may to ba an ka ben no rin ura ba yay ka kanon to po tan ni ano ka uron o sina magurin sa bay sina kasay ka sa bay o wag to magurin sa bay Korapa de minita, de sadia connect mana mai makin honorable pindo kasa. Korapa honorable speaker. Hoi ka to minita naron na kabara-bara na mga kredit ari kang 21111 pare. Kang ta era pa payas nang naita kamata ta to. Naron nari inori post kay katunway kay level 5 ke level 8 o level 11. Ano na kang si ko singay dokon na kun simita nga. Ito na agad kakanganin ng new post ko tinway kay. Koro. Speak. Minita. Akas sa dahil makita ko anong kupunura na batra aron tinan kabara-bara kan na divisions nga sa dahil the salary nga ben o yung kaki yung kinang reduction sa dahil ay stock sinan na sa dahil pare sumurya kinayo at tinwa tangayo sa dahil nan kaputo ko mer salary sa salary ako kay ga stock ay sumita ko tanga nor na kamnori agi pas ka tayo lang nga ben na kind of finance pero niya kind of finance tene po paano kabara-bara po why ay kita kay sa dahil ang kanang sa kabara-bara mga asa ko niya ba ngay yay kirkak okay ay itu policy ari mga regari ari nari detail kata nota ari eri kan tigi sa dahil ngayari gisa sa ko ay mabuyar ko ng gabi kan ara nomino role aben hindi nako korek kay gabi yay artaki tan kan yang stop was no roy ba eri po yung korek kay gabi no sa dahil asmun ar konsen roy ni ngayon nakaptek kamterayan sa san raw ba sa san ka para tinepon ako asasan raw kay arin agar kangan rapo sa kanang tinuwakan. Korapa minita. Ya, jadi orang ni makin. Korapa honorable speaker inang kay to minita. Ana kabarabara ari san karbon nanir. To san kon nari minati speaker kana ito right minita nari vote 221211. Tira tikira ke wopi mel watanga yo kang bugin tira kang pendaki ay non tay kano. Minita. Nabusili do tari sa dai. Jadi Ari the vote ari 221211. Naron national yang kay bunakian ano diri kay kano kami kay tayo ay rin na uwi mi awat ngayo kana ka para pa teraroy kun kare nakin te to tayo kro minita. Tengah ay panura opay para sa dai 221211 ngaya the consultants are based overseas ngaya ayo sa dai are edikere ke mate dira te ara akan ada post office dai iki dari nakita bidan the freight bidan me katukakin ba sa dai kana ke ana ari the sales are provide no kon post office dot ari karogi pinto sa dai ito ba ito at bega kayo ng isip dahil may sinabi ko na rin kakaroon na mga sa post office the post mo tira sa dahil Korapa minita. Ay inora de amtaura de rubre de sadia ko na meron no sa honorable Maungatabu. Sa baire ibusi bogo yana votes 222112 maintenance ala ake sa baire ake the provision apa ni roy pai kai bo bukin tira akiana an provision to ta kayo na yo Di minita. Kalau sa dahil ane de yon de repair the maintenance sa dahil ane are removed sa dahil dirigan ako na want the finance sa dahil ke
are angos nguran buta para proposal kana ke sebun kana no the foundation bag ani foundation bag ani ye ta kana bangal skai no ya sakona the place bag men tege ya mo kai sa bag Kalau di saya juga orangnya orang pintu kasa. Kalau orang bos speaker, nak bersih tempat tak kena akun antara the vote dari 226112. Yang ante keberapaan ada internet fees di sebelah. Kalau saya yang tak kena ko, ye energi inton kita nam angkai itu you ya pernah ini buran apa te kira ke. Kuna nani datang mata te tempat apa bukan terang kai tapi ni kira ke na an internet fees te tak orang ayah kan mu yo ko te you korap. Gimana? Sebagai ayo the bun based on la director en kai sebagai are kira kan the fees sebagai ayah bina pada director is not in the ye kira kan awan bukan aska kira kan the sebagai Kalau apa minit ayah de saya juga orangnya. Anton sirak pa hari toy kanaru pe narari ene tamaru iti kita au sirak yo na komite minute pare sa ba ya meu Stalin kinta ay mga Tera tipu tano kan deta yo na te sete yo orangnya tiga. hari yon di internet te kabarabur de speak en nasib sia te minute ya kan ba kanga ye nora kin nani no kontai kan ro ke Gimana? sebagai ini know the internet service provider sebagai ke Starlink the one of the sebagai I talk about kan kata ini know kayak internet provider ada ngaya atau orang yang Starlink sebagai nah sanu tadi teknik sendiri Kalau apa di minita ayah tikti saya orangnya. Kalau orang bos speaker ko ika ta worgi te minute ya kalinek naron na nakameta to ya ko to asna mai na kon narto na kan dari 229911 kana ita ora te minute nan ka para patera te kere ke ispi me wa tanga isu wa pi me onu ai bukin tera sampai kurap Kalau apa saya di minita. the 2299 the logo printing kita ngayan sebagai Ngayan di minita. ngai ayo are the ayo are the printing ke narun the marin the charge book ke or the certificate then yon the ayo kai mo sebagai an the rat the book in the get sebagai ayo the rat yon printing the get sebagai Kalau apa di minita ayah sebenarnya akan kan dia akan meroy yo na yo sangin ako kan nako. Ay sorry kangai ke ankote yana pa na kam. Ayah te sa diri ka orangnya may makin. tadi berarti orang bos speaker atau aku tas non kan dari mina hari 251122 hari yon subsidy Kau kiri kaya yang nai dari. Kalau orang yang nak berapa sih tapi me ya kira kira best nong di minita kalau orang yang dari. Benar. anak kamtia Ngajar royan. korap yon the vote hari 251122 hari kabar na subsidy for Christmas air services terbaik. Nasi sira kena tu menita ba. Ya kunahan nangani itu breakdown pada way bukan ya naura pada way bukan te future ways mentemanian korap terbaik. Kalau apa di sati di minita. Atau dengan tu nanti jauh kurang sebaik. Mereka itu bahan kalau tu yang kata orang sebaik, sekolah tete yang sebaik. Nanti sekatin nori itu pada teman sekarang tu yang itu tipen yang tera. Ada masih ada tu kan tuan kita ayu oke. Ada tu kan tuan kita. Mereka nanti teknik dah no. Future ways. Ada tapi senari kan tiada kayak isebuit apun jangan kan. Don't ada flight ke. Awak ada dia naur tu buat apa pun deh, ada dia politik dari sebenarnya tu kau yari tu buat apa pun deh, tengah deh
te jasri anto rita skoro angkan yang kan semua kuliah sebai semua kuliah mah arun te kai nakin tuan kita te kita te ya sebai ngai an to rita stima tuan kakak kita dapat kai sebai Korabati ini tidak terkait. Korabati speaker atau karena ikonan data desirakan tahuan iron te minita bare ya re to wana te smarin me te million ne ya kaina no yari kias na mga angan nang kai esway rosin na nakatauman yan tahu rap 2 minutes. Kalau masa baik aku di itu bukan di dalam di ada di kalau kayak kita na yung sebaik itu iri mati lah di kayak yung sebaik udang udah nyawa tu buat itu ya jauh standing ada udang ubi mau itu sesen clear sebaik ngai semua orang di di supplementary by clear na now standing ada udang ubi mau tu buat itu dan ngai semua ada semua orang di mana kata umur kan mungkin apa makeup pada di sesen kaparat jauh standing ada 2024 tiga kan ngai di supplementary kalau ya ayo kan kita tahu kan punya anak sebaik karena tahu kita sebaik bari ngai di billion tidak hari itu mais kita nak tu kan akak puan ada sih saya sebaik Korabati ini tidak terkait. Korabati speaker angkan iwanan busia ada to quote ada 229911 kapag nakapenya yan ana recurrent estimates yait mais Obuwa rob merwa watangane te yan an output are takawan o wait are the DTO tau te maisani bukin katome wan an obisay te speaker Korabati te minute. Kalau sebaik ay karabat di rida na kaita no rin di dire sebaik ako ay yuti officer katin la ngako ko sebaik man te sebaik anto mo sari ako mo sa na maguro di dapat tayo sebaik po na yung nadarakan na ara katawon di na ko tan sebaik mo na dapat tayo sebaik ngayon ito pa di ayo ta na yung sebaik di tayo setelah yang ano ba ito sebaik mo ni tamang katawon sebaik na tayo ano mo sa kon ko sebaik Korabati minute ayah tidak terkait. tayo nga penen na usirak at aspunde isirak yaki ya wala kiti kana katawman ay bukin taste na konteri kaya naro ponnes mga paka ke Minute. Kalau sebaik aku ada di ministry sebaik pun angin ilang negara kita anara na suwi sebaik yon mana kamu teman sebaik aku atau di nari punya operation sebaik pun angin tetes nama guru mara rapat aja sebaik kayak isa atau operation cost sebaik ikir kak sebaik itu pun orang yang sebaik di anak mau di rapat aja sebaik rapat ini akan tahu di orang baca tu anak kosnya ini negara arah mau kuliah agus di anda arah partner sel mau kuliah sebaik ya itu was sebenarnya rogi legan nak di orang baca sebaik maupun ini anak mau kuliah di rapat sebaik kau ini ada ini yang orang kerja sebaik orang ini tahu yang kasih nanti boleh nama tu arah suwi sangat semua kuliah sebaik itu aku nanti kita lah ini itu tujuan terhati di operation cost ini saya rang pura kita lah. Mereka pura anak kamu kurang nara project nara anak kerja sebaik karena sekarang ini ada partner sebaik. Hari itu baik ini mereka. Korabati minute ayah asunai benake sengin nakon di rapatan nara. Ada satu orang kita ada rapatan di untuk bimano Ministry of Information, Communications and Transport. Entamai sana ono wate million te wate bime suwa tanga te no wo menno de tara ena dei baganon te setro agena no ye ke gangayen agea ke gangasak agena no ye ageak ena ho ya ke no ye sano konde no konde mina ane te bime suwa te rapatana te bime suwa ane te Ministry of Finance and Economic Development entamai sana suwa te million isi bubu ono pina ono tenga ono bubu isi pina ruwa de tara Dilihat terkait tak? Kalau pada speaker angkan na busia ti government kana sinakon na re 2162 are the contribution to development fund ay skan sisira ki yon na re the non-ER leave grants are
Arin kain te emaare pakatawana te million me. Tokonan si sina si busi ari kite takawamen panday ko kain te leave grants ay tayo. The woman presidents, Honorable Dr. Tuetos. President na sila kita kaiter ada tangi tak apa peran te leave grant kan no de kita tayo ante tibita kin doare me si kan tayo pa ante ya regular te leave grant tayo ne so to are pues en babra na upo de ino te pache dan tai kan no are da pun bukin na kan na sila kita sa tiya klinik ke kan de pun si papa kan ko ya de kampana age a vet register ke ya kampana ke vet register pun kampana ke era ai te nova ke se usin de ki on de mais te bubo tanga ke honorary register na de commerce the ministry of commerce tourism and commerce on kan aspa konan ka de ria de li grant ayo era kan bubo ka Berapa tak woman? Jadi dan kader. Korabate te speaker. Inte katauman ng kanyay ay emetata ba ni girante te mani mangkai. Ari niya yung ganit na sinisibukia. Tote na observer so na kanyo o te preschool teachers that's why pinamong kay ni pa kayaman korab. nga parte ka toma na iyo ge pun ane kanga mai sinang ang ko terana ke dikak na kontrol te million dan ponar na ya ke pare sigaro ka toma na iyo puna pa ina betini kira te diri kayo ale na ma carry over ge no onte te diri ka ri ngina me ko na puni pa kan on deli plan no ko ya na ke ina dia inte ke o ngana no pa ro ra yem na ke sunga na o ke ala ma en ya application era Berapa tak woman? Jadi dari kita kader. Korabate te speaker. Tanna po siya te takaumen ka naskonan na kunari te 282152 international contributions. Te pakayay yan may awatapon te milyon. Tokonan si po siya te takaumen te pitakin na ron te ana membership kilibesin rapatay ke. Apakang kayo te ake te contribution na ko yan. Tak woman? era mana secretary kaiter ito ko ma hari tapon da kami pun tan to te ka yo na te ri dan kaiter ba pun bukin te ke ka yo ba de e pun da kan kai jadi ka yo bukin apa ye te ra ari en ora te man ka to mo ne te ka ito no ka sike ari yo sa sanga bubusi te ka no con te wo ba ante mais en kubra te mais ari ito na ore no te yo mare an kan te mai san dare ya kai na no kin kan de ke ana ro yo ni ya ne pugin nan kan ne ke ka kin de contribution on the international in the merge on the internet on the inda non pagamo no con la bota que va pa en gatori era Korapati woman? Aya, naik benak ya kan meruya, sang kena kongan, berarti terapa tadi tepi mesua, yang terakhir, yang di Ministry of Finance and Economic Development, itu mais ane di isu ate million, isu bubu anu bina anu tengah, anu buat isu meruya wajah tara, nanti pakanuan di setur. Akan anu ye kaya kanga ye, kaya kanga sak, kaya anu ye, kaya anu kaya anu ye. Kan narimin ang tabi mga ano, ada the Ministry of Women, Youth, Sport, and Social Affairs. Ito may sa uwa ti milyon, ono buwa api matinunga tenga, ang buwa ono pi meruewa, titara. Maya te sa ti ako rin te mana may tanong tina ito, te ono po tiriyata mumanikyak. Sate? Rabal speaker. Ya, amon siragi. The quote ane
263122, page 110. Ani yon de kanga de the grants in Oya. Ta pota ke kanga pota kin tanan NGOs. The mais na te no wo de tenga ani te metuan pon nakirara ka nakikeke. Wana si para de milita tawa. Ana ka bona ke mala yon te iro ya ni kanga. E kanga ron ka bona te mala yente ne e ka pene kin kanga de te no wo de era. Korapate Desati, the militant de Ruth Cross Council. Ya, korapate speaker korania ko korapate sati may tarawaya tayo bukin na nasa sila kyo yang ay ibukin de voluntary organizations grants yang ayo kanga de budget de katawa ki bukia tinan NGOs awan ne kanga pun naron na pun tina na bimento budget enjiri kya na ko kabara de ber kanga ye ki me ata ta ba tirara yam am srek ke am issue yon na yo kana ko konan be more specific de ya kha Korapate militant te sadir ga korne. Rapaz, speaker da mata ta gino konti. Te mina da kan riak. Ade kam kas pona pa kana. Alwan de mi ka dawo na konti di kan ro. Atara ko kan na ya bana. Una ka pona ta mana te bi na u ta ngai. Ira ko ra pa da kana. Ora kapanya na ko ya. Kanga buangan pa che bugin da te me u ta ngai. Korapate sati te militant. ay karabari de sati ya karinya ki bukin bokan na ana sisra kyan na yo yang ayo kang ate na re kang ana support the ministry no kon ayo projects de and NGOs ya kunan karin na ya ay various requests bukin the consideration no yang ki to ata estapo me to ya girang mais de amount ayo kangan kanang kopon campaign no kon na maisin na NGOs and communities ke ya na ministry me ye ara karikra kya po wa manana me yosteri ara security project ara kan tani nga bana burari kera ipopo kina ko NGOs and communities inanon the funding ayo hanga bun era yon ira wat million era Korapate te militant te sati ga korne giri. Era pa te mina ana ka ta NGO sa kana ko nga tari ki yana pena yu. Ate ko mo sira kan ni poni yon da ani poni yan. Ani 272120 on te page na bano 110. Ani te mani bugi ya mau. Ako ye de pa ye me. Bukin tera kan kanda na ngaki te pa ri ni bukin ana si ka para to na te minute ba yaron na ate yana mo ko. Te militant. ay karabari ki de sati ya karinya ki bukin ana kawan sisra ki ni rekere ki me disability support allowance yan 27212 yang aye de ga ki mai sa wo wo we make su wa tanga ayo de ga ga kan da nga ki pa ye de ye kanga ye rekere ki me ka me ro no kon ta ko ni mi ni ko ni rekere ki me the policy area wa ki kara ki nang kai ar kan da nga pa once completed the policy on na yo ar hanga rekere ki me payments amounts are allocated based on type of disability or one in kan ye apply kan ye ar kan da nga bene ki ka ta utana the disability support allowance Korapate te militant te inoram daura te sati ga korne te mana te to men aro taraka putafing. Raba, ana ro speaker si ikan beroro ikan data te beroro yon dan ite. To yan dik kana. Tapi ka yan dia CDF. Ye ya dia unemployment benefits. Sawo me ye dik ka. Na tau ta mais ani katawa kin kai ni ko ibugin pakamarin diri kai apo ni ko tagi me sini kana te me to an tuai paka diri kai kana. Raba te. Korapate sati te militant. ngaya di karaba de sati bu karinya ki bukin kanga bukan na sisra ki yon the disability support allowance so ngana ayo ire me dian claim the amount so ara kan dani ba aisa ki dinan nan claim the amounts intina makaina na veg bukin diri kai kana kana so down nam
Erap. Koraba di minta. Ai program tahu di setiap orang yang mitero di naya ta. Yang lo trieta. Amunike. Rapate speaker na busire ke minute ana pun tema sile bane kanga pun ko kine bane tabu ina tanga ana iri do de sport incentive ayo are aga kan wan nga ki ai nga lagi kan wan ya nga ki tori ke ya aya mitera sinar Minta. Ini karabarik di satu ya karena kau yang ayo iri med kan wang ayat tenan athletes ada iri yang the sport incentive ayo. Koraba di minta. Di program tahu di setiap orang yang mana itu tuh yang. Isikan kau kari sila kebe mai na pati ita wasak kaya kana de yang ana pati kain na de unemployment benefits ye te kere ka men wo men me wona kon wo men ten wo te miriot akan do sila kere ina tau bukin diri ki apo I kontak me tena sine kana te me ton soi ba kai ki ara boto na me to toi ita to me ang korap Koraba di setiap di minta. Ay para ugre na kon di satu may tertuan yang bukin na ana ngayag yung roy bukin na am sira ki bukin ngaya poni bukin de SFU. Yang detay ayo ang ayagan san karawag itinan reconciliation so ya sanaban karawag the cash forecast nakon 2026 so men dayan cash forecast ay kay warakan tani nga panapun beri nisa ki tinan outstanding on claims ay ka anay sa giroy berin diri kayo the payment that may mine I guess unverified or begin tinan on claims ibugin diri kayo at 2025 ano pa kangkan nakon mass 2026 Orang kan tadi apa? Tak tahu mana ayo arisan di idea yang budget ayo ina pun tahu. Korang? Koraba di minta. Iya, kalau sih kau tanya tamu. Korab di minta di setiap orang yang mitero di naya ta. Anu trieta amunike. Ina pas speaker ingan ko kari ke di next speaker yon na de ane te mana de sport incentive ane te buina tanga te medon kanga ke tera kan kon te kan ro ano ya pos pun naro to te ne beta kan mo kan kon te kan ro kan kama ngani tanda kan ro eno Minute. Ini karena kita saja ya karena kita bukan data necessary ya iri me the sport incentive. Kanga narakan tani ngapai kanga komentari kita the budget yang the LCDF kanga punya ina betera kaya increase by men tini buat jangan aku nyuruh buat jangan kanga ina bet flexibility yang the increase an ibukin na ya expenses ay ka kan tani ngakin aku jadi kaya buat jangan aku bimi ano Warakan tadi bangkan arna ba ye the issue yon the budget that allocated yon the sport incentive at the punya tanga arestani ye ni mena ina men jadi kita wana ana kona ana pentaragi the increase yon the LCDF sport incentive Koraba di minta. Iya, di setiap orang yang mitero di naya ta. Dapat speaker era pada itu minute ay kalau uno kan paes kan usi kan ini mina kan ane iri mana upon sepat ya kan itu minute ane te support con dan international game ane ke tera kan te no bukan kon ono bukan tena igona sekan ane ko toro ye te minute kamen te bukan nga kita pun nentu bukan nga ayo mai sila kan nakapanya na ko ya denan National Sport Federation si bukin ya kata orang yang konti tenari tenan game sangat lesan era Minute. Karena kita saja ya karena kita bukan ana questions yon tidak kayu yang inanan tidak kayu ayo kaya allocated better barang mais nan international events ay kana participate ya ada sporting federations tidak kan Naroon the Olympic Youth Games in Senegal, and a walking in 2026, the Commonwealth Games in Glasgow, and a walking in the Dirigay Maida, or the Oceania Championship.
yan the Oceania Championship, the allocation ano kun tinan sport federations kakatubina tanga ibukin na yakatauroi na kun dayan events yan participate nirigire ke met Oceania Championship. Korapa de minda noram taura buru de sadia kornek mit to miang honorable tarkabu tafia. Korapa ro speaker ko yabu tau sila kayo gusto po mere sila kiai tira. Sadia karina mi taro de nena at de nayeta ore ana kaya kan no sky tau tira kana ngi bubura de honorable speaker bukin taraki ara ro ngira bara kai takakaro kana isinar sky tau de minute mera korak na rap. Ay de minda. Aya kurapa de sadi mai tarwa de nayet the way miang ibukin ibukin na mi feedback yon dira kayo yang ko sinang gugure ina ben norakin dayan needs ay kayo yang payag ya kayo ibukin ta katawro ayo nang ko siben nang exciting ye basa daya ba kuna an met ye yan ni sara arara din kidake o kaungan na ba ay ta ko na me championship sera ba Korapa de minda teridan daidara. Korapa de speaker tapon si reitan na de sirak yon nan ne te bokai bukin te no nakakaroy sa nano kakaitaw na pa yay ato ino ko natin militan si kung ira pa yay tenan sport ay atake tenak ito ngayon na riyan na te Olympics kito Commonwealth kaneta si bukin na rarong korap Ay ndawa kamarabu teridan daidara ito ba sakti. Iyan kang yaki ko kiro sira kita ni kang ano konarin phrase am sira teridan daidara. ay an napupusingan ako nandiyan na to the breakdown na ron Kanoan na anarana anakatauman yan ibukin tenan takakaro akan yasan maniway korap Korapa de Ay daidara de minda. Kuraba speaker ko karinya karabane ba ditan da kaitara bukin kangata kan biata ta yon the breakdown bukin juno bu wani nga ako ba ayong ka yoran the breakdown ni digiri ke metya mountain ibukin the Commonwealth Games in Glasgow the bu tanga one women mewa ibukin the Olympic Youth Games in Senegal the bu pa isibi meta wana tanga ibukin the Asia Oceania the Boowi na ba ye sana ben allocated ono bi metin watanga I begin to Oceania Commonwealth Championships the buwa wana bi tanga era Korapa de minda te sadia kornek metera de nayeta. Korapa de speaker ya na busi de ausre yon na ne na boka de tau te kan ko ye tenan nar ane tongo de million ko wara kan ko ko mai senterari te bot amata ausre ki ane tau te tongo na million na yo ponte me tone pen ni keita ibukin terari na kaya mai sia tenan kain dero na kan den ko bai tera kan ko jana population tera Minda. ay karabali ki desati ya karnya ki bukin ana sisra ki nire ki me te to 1 million nare ere ke yan the social stability funds ay yang ko what the amount ayo ay ere ke metan headquarters si ka yon tarwa te na no ay pon ere ke ne me the amount so kanga mangin jama no the membership ay asan no ya propose iron no kon na ministry or the 500,000 ayo akainis na kuya tanan memberships yon dayan na makuro or sing tawro na ben provides the information yon the disbursements yasan na ben tawro na kon the kay maya Korapa de minda sadia kornek metera de nayeta. ina pas ito ya meron no parita sana terare yani telis mungkin de sebas pagin de manera Korap ang yang kungan ko sa minangan pati dapat naman na tipid mga Ministry of Women, Youth, Sport and Social Affairs. Inta may sana uwa at million no uwa pi metenunga tenga uwa ono pi merwewa tara enanim pakanon te ses ade ang ayeng akyak akyak ade ya akyak
no ya kaya kadi sana ko kanina ko narapatan ni min ano dira madara te bimeruwa ada you are the Ministry of Infrastructure o the Sustainable Energy na mai sari mewa te million wan bubuat tenga tini bubuat te bimeon mua te tara desa dia orang metro tina ita Berapa speaker au itu dia wau siragi de yon de ministry yo awan siragi ane yon the code ane 1211116 ane raw ane de deliverant 211117 ai ko wan de yara terari masin the post wa bu abi ma to wana how much in the way urgently branding 216 the poster kana aka provision yon the league brand the buina no whatever I don't know kanga sme the buta buni the post ane tarane aka na league brand mai data somewhere the minute I minute speaker I might make an quality kaya kanda na kaya sisira kina kondo ministry ya wanda mete akan gamau na koiran kabel na pera ni meuri adi kawa te tran post kana kaya yiri franta kanda kaya amane na kimenderan project ada pondini pakano ndara ada yara ba ada ya amane na kimendi tran receive provision tran de kanga tran post kaya kaya ada ya receive without provision ada yang kan dia mana nak menteran project kaya angin ane apa dengan kan nak ya dan nak ya ayiri frank kan dia pun kepakai kan mente project ada korang saya tidak orang metro tina ita ada apa nak kaya kadi demi ayat pada apa note nan kamu sih nak konsen pakai lagi konsi lagi kurang macam ni you receive without provision match and yaki provision te tera deliveran bani apa note te staff bukin yali puran de tan mo yana kon kan te tari minate are te jo CTF ane yonte de irigite te man ane the outer island infrastructure project and yapi mewa tabun te million kana ya kon nanga to tana anak para to in general are to na pene wabu te million pun katiti to ne mewa te million to antera kana ko landa kanga pisiang ate te ti jeu yo anterari de masina mana de nang maisane mana na kibesan elap kurabat set tadi minute ide para speaker para kisah dia kerja mai tinayita terus tinayita aku benar dia CDF anya benar project kayak kapu benar tas pun kapra para pentai kan pun taus ada benar ada keroko i kawak ada Kanoan di payment ada na pay out Kanoan di payment skitu ada pay out dari di kenor the final payment di bukin tari ati tenan deposit ati be work payment kaya pakai bukin tera keroko i bukin abi mama ati betul emang agar tahu ingat di kira naik kana wali kayak beneran mana bukin ti ikaw wali ke project kurapati sampai kurabat mis ayat jadi tentang kaidar Kora pati speaker ena ko nante ke te to breakdown ta kapena man yon te tenan apa makor to api meme kana ikonan sisira kirawa kanu ante ta kataw man ay bikin kawain api meme ataw ken kiran kora ayat minute te kapara berarti sebar kana ako te tran payments ke tu ay pun depend na pano kontira are kaya te payments ke tu or sinama kurma ay payments ke tu tenan contract se kay ma winner ko no sete ya kana negyo te project yo na bama te ni ma ko tabun te million are na pere yo na bama mariana kan ya ki pa kan ka pere te kana ro pare pun te kawai yo na bama na ka pere te mais te ya wo tabun te dik na kan ya na pa kan te kana ro ko ni kira na pa kan te dik ari muina ke ka na kon na pa are payment akro ki na kon ya ay milestone kana isa to the phase 2 wana pay mga sa the milestone rin mo ana pay in phases ke na kon na ba kanasan ni kabata kan gameto agri ya ko ba asan na achieve the milestone na ko pati kurapati minute bisa inoram tau dah guru bisa dia kon nek metero te kawara pun mai teptu amiang jangan ko tafio
beta be uya on dare 26311 ya ngin kagiri kakak nen da wari ka wari mai sa ni be kita bukin dar telepon aperin ko ta kita teleponin de mise ke to ye de tera kan makia po ai re mi ya ke to nang age nang telepon de sinok era Terminita. Korapa de speaker ito ko tapon na ministry take the lead in the yo para ada telepon kai sabun no na telepon saki lis telepon wanya pun nang kura impact na kondara ada bill ai pa sabun na quiet na misin lai kai CPP ngan na pandara kanon te usage ris kaman na te to na matuan ayo kan kanon ka na tuan ay na pa tar korap Korapa minita. Ayat de sate ornak mi tarawate na ita. Korapa speaker ane pan and page 136 ane yon dia UCDF lab ane to tamas sinima ane apo boy suwa to bo wan konta ane the South Thorough Water Supply Project ane ko si para de minute badarari Kanoan ane terari ane te bo ta bun na yo Te trato voto no de tayana te sate que psico ya onda yo te minita. para to the UCDF ane 136 ane mena yante misi ane the South Thorough Water Supply ane apo bo isuwa o te bo wan mo tenga ane page 136 minute ola Korapa de ane de LCDF ngaya. Te minita. Chira what is that's a very ya busiko kan kaida ino kon ande baka ngai Ane te LCDF ane te ngaya the Local Contribution to Development Fund. project the appendix ai to the page no 136 kan 136 sabi ng kaniyan dira ay Tay taka te minita pun anam tay. Korapa sabari espare kiti te pinchai ya kiti abu boy suwa ngai ya ke kana kete te abu boy suwa o te bu wa nu tara e ngane kan te ponara ana contribution na ana contribution te tauta kan kiti pasina kon te project kare working kayere bugin ka te karawan te teran ke er di bugin naron ne ponisi kan te the South Thorough Water Supply ke ye era contribution de manana men the World Bank o ye ngane na contribution tauta kare ira with percentage men te toto cost the project kan korap Korapa te minita. Te litan ta kaida. Korapa te speaker ikan pusia te minita. Anas konan nakon na nakataw man ere 229911 229911 gambon ta kapene may nanon te na page 117 yon te admin at yung no ye te tamay se robi me wotanga onu po robi me ruayo e era te to po pai sena no bugin te pain job is mete na pupusinga na ako na si kapara Kanoan na ana katauman yan para te one Korapa te litan ta kaida. Te minita. ay korapa te sabari ere kero ayo 229911 ayo te output mungkin ka kapon na ara pai sinan kun te to tenan no pai jobs our fishing equipment furniture ori kan ka wagri kun na software ada na ministry o yete na software ka kamili na yera engineer tena na stick sai ka yera na ha ka pugin ka to dik ke si ye validity to wala dik ya skari na bun bo ka na tena program sai ka ni yera ska e bun ke bana na update tera ko na kon tena software sai ka korapa te speaker Korapa
De minita. Tes inora am taura rubero te sate ya karne ke meta betul ya. An ro tar kap tufe. Koraba Honorable Speaker isikan tarane 225112 te permanent hire of plants and vehicles. Yei te kir ka gerang ni bubura. Kona nangana kapara-para te tutan te minita yon. De minita. Koraba de speaker era pergi seti ko ya kiri ka pa angin ka yara ka sa kato ka de torrenta pun ya ndare kiri ka kin de kora de PVU asa angin ka yara ka sa pun capitalize yo ndara raka sa sen ka po yara ka ndara ministry ya yo ka yara sa kamene na ngai de ya korab Koraba de minita te sate ya karne meta ro din na yeta. Are de terayo. koraba speaker angana utang bai ya ora borang da question wa to na usia de mele kana na sisila ki yon tenan expenditure items ani ai de ke mete training and the moment 228 211 and nokon ani 228 299 to apen mele yan de kantani the local training karena aku kon lais do tan ya panang mai sa tan yon de catering kangan de kan ya panang ina more than 50% yon de catering Koraba te sate te minita. era ta ko begitu de catering apre ye yara ra enang mai ste ka ma kuri begitu bayar training punara in house training diki buni buki yara ada ye yara chen jon ne pai ka tengaun me wan men awang in tais ko yang kai ku wan te tai diki askara wa ye training chuan kara wa ye training wo the week ke mga ye ne pa te upskill training do yara apun ka ndara ada ta pun mo ko ka the building and maintenance teran ada division sai ka ko apun ka karo ska ko ngai ba ka karo ya ayo refresher trainings ke depende ya mga kon tawa sa mga karo ya ka ndiki ya ti pa contact te pa ito wana te tenan ana refresher ya ndai ko ya di ngade ba depende ya kun su kuna pe morning hapo ngaro ko e pa kantai akhir kiri ya sa lunch na pe ina tapos ada meeting more kaya ngayari ane di nila nandara ada kataw mo na tayo kaya tanda ka kamo kurito wati sa lugar krop Koraba de minita aya te sadiri ka karne terwati na yeta. era pas viga garapati te militan terari kangan kau ngakin te training atau benar bukin tahu sih ngani ya pusi ngani na kon nani 228212 ane the course fee eri di hapon kapakan roya am staff under ready jadi sinang itu monte perang mai sa bena te ke tring ngai ko makapaka hanga the support no kon roya am staff you want the training pa ye te ke ga gina the course fee and then we am staff era Koraba de sate te minita. Koraba sabar ego ke ka do na yu para ada department the building and maintenance yang koraba ke yeta in koraba the now training kanga ya kara kore na kon karini ente ke yati para apun mak ni re tertai sa kon na temen to de men na kai de training ya kanga ya chipari ke yo na kon re na kara ko ginde de ya yu kanga pukin ara kanga si erike ya ke ka training na kon de ke no Koraba de minita. Aya na ke akan na mero rodik nang daungan kota ada mina yonan. The Wimerwew, the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, the mais ni mewa de million wan bubuat tengah tini bubuat de bimawanu de tara. Inanim pakanon de setro. Agak anu ye kakang ayeng agak agak anu ye agak anu ko agak anu ye. Senang kon nani min anu Boowi, the Ministry of Employment and Human Resources. The mais ay subuat de million tini bubuat Boowi meri mewa tengah awan bubuat de bimawanu de tara. Jadi tanda kaya. Koraba te speaker, akanan koraba siya te minita, te yon na ne 221113. Kana ako nan sika para na rakani te bubuat nga te yok. Te minita. Ako koraba te sapere coordinate te ayo kan ka preparan te tira ka te bubuat nga Terus sila kita cerita tentang kaitan. Tira kan dia pun ina kaitera ti
the insurance cover ibuki the MTC fire school the mais dana the increase dana mais dana building the MTC ibuki ara internship trainees are akagoro yang kai dana kai puti the meuri are the na kai the meuri the anitoana the tapumo ko koraba the sapere korre Koraba, ini konsiri anata mic biopsik. Ai nora anata tahu di seti me karinek me inono sangat boleh me tahu. Sebagai orang siapa ini aku nanti ane 2212 to contract sebagai orang explain Papa, but the contract sudah apa ya kai survive, mungkin ada change saya korang. Ai, kalau ada mic di seti menos, tiada mic. Di minta. Keberapa sampai orang kau kena kod pasal sahaja ni dia naik itu ya. Ai, di seti orang ni kau kam tera butra nuna kau tiada yang. 2212 contract. Jadi susi barang-barang royalty untuk votan agak pun tidak, but we see a big change in the figures man last time muangkai. Berapa di seti? Minita? Okay, berapa di sampai korang ni itu apa? Nayo aja di tikir kaki, ini macam ono butang aki, di pakayo ipun ini kira meron di kati tekarai mana ki, tekarai mana tekarai mana menayo nak konti cucu problem. The code that taken the Sabia Reka, a Karayak, no one the code 227112 or 229311. Okay, you begin the pa artist, okay, Koraba Sabia. Kabar the whatever the seti the agak akan jadi berari. Ai, iru betauran, kama sering kami tauran deo. Ayah di setiap orang yang menos. Speaker, Australia ke kindness na 221211 consultant based overseas. Tera te makul roya yang anak tora kayu yang ayah ada kerja kabar mana ayah. Ayah di setiap kau sih am tahu. Dimana? Koraba the speaker korneka the kabar mana the sur mana yo pun ini kena mati the kabuaki the antai the consultant mesan ke the ibu kita internal audit ibu kita si katim betulan temeron the ayah pun makul kain temtisi ke naron simulate temeteragi ke arain popo ka ko koraba the sampai kode Koraba di minta, ayah sebenarnya agak sangat nak kongkan nera yo anu Boowi and the Ministry of Employment and Human Resources and the Maisari Suwa the million the nubo rob Maneaba tengah anu buat the Boowi na anu ada tara na tiba Kanoan de setro angke anu ye ke kang ayeng ke kang isak ke anu ye angke anu koya ke anu ye Sanongan ni mina ni wabi metawana, rapatan ni mana ni wabi metawana, the Ministry of Line and Phoenix Island Development. The mais ni ono the million. Ayah the setiap orang yang menos, yang buat diri metabai. Speaker, berapa? Amoy sila kion vote 229911 to overseas.
tira roi the vote you survive mungkin overseas tira non de kan mungkin tira pare mo to working dai kan wang ka ye ena ora ko tira roi te boy yo Kurapa te sati. Aku sih dengar ikan tau ke busi ko te sati, ko sih dengar tau. Ai, karena enak kayak yung kan irun te minit nanti terari nanti ADJOURNMENT, jangan kau mikir itu temeri. Quai, toko me oe, a quai, oi ta tereka speak. Ayo kaya kanda na minute sa di menos. To ko tan na ni 229911. Kanga in Greece na kunda bi metenua tanga onu wor you pa. Funds have been allocated to enhancement IT services and other divisions, admin, construction, electrical, power, civil, account, solar south, HMMD, water, and leading agencies by acquiring new equipment and software from overseas. Kurapa, speaker. Kurapa te minit aku sih dengar am taur. Ayah, orang am taur baru itu sati aku ini teman may mereka, ano bermuanya tayan tak. Probably the speaker may katanya ni dia mais serkan aku itu no nangan ten mira na tu kali tu itu me pun kau na mais no mau puke ya in busai kada ikuan norak tu puke sangana ki mar ko anak tu ya Kuda te yang nari ngaji deh. tu kali part Ay kete de setura iwaro yang ngaji yo. ada setra mas kau me budget dari sangana ki Sekarang sepeda yang de budget dari setura. kota kinda mar tu tu no na mira ya katanya batra alik man kapen pegwa katung ya kon foro kaya itu kangen kon no tu puke sangana ki tu puke ko anak pare minisna ki Ayah de terare de sati aku ini. Ane agam setura, iam setura de bira kaya. Ini iam setura nabe. Ini nabe ye de bira irom, agak de bira irom. Mereka kan agak de bira de sati aku ini. Hah? Era que irom de sati aku ini. Ayah, angkan desa sana konti desa dia aku ini menunus, jangan kau kira metabai. ikan speaker ikan dita au sirak mi main ke agan au sirak survive yang interve yang dia da win the minute survive wa yang pesibere ta ki da sa ki ota ye asika yota rementi ga ha tenan explanation ga yawa ke mungkin tera ha ke ta para so nota ye survive ba so ta rai pa do vote yo mungkin doi tera pa sa ki yota na akaragin Teminita. Ako sering am tawuran na pwede sa ating ngay. Teminita. Ono sih kan sakawa iron sete ya sika para to kota ni tu an ka para mari tete ni matang ai pun ka para na pe bukina kabuan pa ni makuri ibukin auta pun makuri ni kapene ai ka yawa mai sia kan ni ayo ta kata umani ibukin kabuan pa ni makuri ni kapene pa yang na oro auta pun makuri terini sai kan ka osin kapene te atmin the construction electrical power civil the account the solar south HMMD, water and leaks agency, by acquiring new equipment and software from overseas. Wana, katurun pa yan na wabis ni kapeni. Okay? Nanon tirikan na kayo pa yung katurun pa kaysa rin daw nanon ti IT. Kora pa. Speaker. Kura pa minita. Ayah di sati ako rin ngirig may ano po ngirig metabay. kora pa speaker tawara siya ke Yang originate menti pare menaki anu ada maisanos tera awakin ikan an function ministry jadi kayu kayak ya pak dan pun nak ana pai ikan an function an osir kena kalau pa ya tu osir kan osir kari mina so vai ane ote itu tanda and 22931
And we'll see when I prepare the votes and survive. The minute. Kasi nanti kam tahu dah seri apa sih? Yo, 229. 311. 312. Ay, ato water. Ay, meron nga na. Ay, bibitaran. Bari ta kataw mo na siyan katumian da yan nga bari ro diran te project yon gis makatumian na kun sa ikabu di sa gabuan. Ibibit. Ay, am mic the minute. Ay, di sa diri ka korne minunos. En daar zeg ik best nooit aan te kijken het survive, maar ayote. En tijdens het experiment de notes en de budget en begin te worden charge. Maar principe naar de hij begint de connection naar contemmen. Te worden systeem te jak. Kurabat di sa ti. The minute. Honorable Speaker, ayo to go to kataw man pa. Ye ya robis ay ka bo the extension of water connection to existing a new office. Okay? Para sa katubi, ye house nga yan house te ay ti ro ta katiti kana. Ano po aki pa na ako Christmas. Pag nori yaw sa ikaraw ta skati. Magana to connection na ko ye. Awan ng kan te fi. Ay matata, irin matata. Aki raw na. Kurabat the minute. Ay, di sa diri ka korne. Survive. Ada betul sekarang kita nak kita dulu. Nah, tahu nak usia ke hari itu pada orang jaga anak kotera anak functions di ante at ministry or any mais atau orang ni bukan itu. Kemudian untuk housing maintenance, okay? Untuk penat ministry. Emang iya housing maintenance dan vote saya usah pada dia pun kaya. Ante penat ministry aku dah kaya. The minute. Arbuni binang yan the local contribution from development fund. Tapi the finance. Erin na tayo na. Kung kakataw mo niya, ibugin katiyan naus at maintenance. Kung no tayo ita kataw mo yan the maintenance na. Katiyan karuat yan. Correct speaker. Ay, sa diri ka korne. Sekarang ni kalau kita lagi survive. The maintenance bukan tahu dengan Christmas. Itu pen the Ministry of Finance. Ingkai pasal nu terang itu yak. Ay, the minute. Orang sebenarnya mengko semua dokon tahu tiap kawan. Yang nggak tahu rogi. The money maintenance and the finance. Si request anak ko may yan LCDF. Segi karakangkai ayag bori. We still have that kind of funding from the finance. Kurabat the minute. Ay, the government presence in orang tahu dah berapa. Non si può che io the honorable speaker che ma de kayan de go da e was ora che parlo se to andare con un team are che ngo de maintenance poi su ron de mise che nanga de maintenance centralize and the CDF a ta ben kan de autor mor para ma spas pai no de ministry ka ita wa 70% na kon de na kon de mise bugen de tono pai ka bugen de infrastructure then we do a sen kan esa spagi no de inici bun te room maintenance karon de naus de minita terari kana ne buo ka nera Kurabat the government. You know, am tahu dah berapa je sedia orang yang kita mana mai Christmas. Nalo, tahun baru teri pada tapi. Kurabat the speaker. Atau sinapun na kon na niti kapane 282162. Panota wa tabun te million. Ay di kilon Christmas in tayo ka ano kung kaya po nang iniba kay situwa natin si Maritinunga te million
nora na kana sina kon details so an pun sibugin te pawa ya ka te bukan kon LP3 police at housing konan ka mata ta te military te bena ke tau te ka patira bukin ang kaya kami unak LP3 police at housing ngayon ang inikay na no te bukan ako yay kurap Kurabati sati, Mike, yapsiu. Iya, timida. Tete yon the local fund development fund ngayon yan ano na. Meron pun tapin diri nix arakarikira kayo, ko mangarakira kayo. Are subunor yan magurian na tayo na. Kanga stone ako yan na mga erori kiyo po ng project ako riyo. Ako na tete po na kayo na noy. Kanga de punta udah parents ngai nga sa ginori ngai pa subun makurin na bangkai ai ana tiri tayin wo tayin tomatri ibu gyani pun tahu ngaraman ngai ai sa gi sosa ya in ora ke bayagi punta udah mas ni mana tiri gai koraba speaker Kuraba de minita. Te inoram taura rubber te sati orne meno nos ano gire metabai. Speaker, koraba Auxiliary Rainisma 222118, repairs and maintenance and equipment survey. Kona para patra ro ita payan, sibugan dan generators ke yaire betan sola equipment ibawi. Minita. Honorable Speaker, in a row, and another than a constitution and also by the equipment include the asset required to perform tasks, from smaller items such as computers to large assets like generators. The increase is attributed to the rising needs for maintenance of existing tools and equipment. Ama sarapay sa tangidin kan sa tangida takataw mo niyo abmenebon karaka pa yung nuwak. Ano ko raya rata pun magurin nagsisin na tiliga po ay pun meron na ko na ba yung tiliga men sen wala na kon disamba koraba speaker Koraba de minita. Aya de inoram taura rubber de sati orne mai Christmas ano bo tiripata be. Koraba te speaker ka ngai buat utan na kaya te minita ka dineki na kon na sira ke pare pun sira ke patira bukin kaya po kaya ka na ko na pare se ke pare kidak itaw bayo sa ayo nga na kadikida ki kadikida ki ayo ara kadikida ki bare ayo na pa ite putan na metaw sa singay ite bukiya kan Christmas pare nga ira mga yari tabira pa sinasisilak patira bukina ide ni ka para ka sa ganda ni ngaya pa nakawana ko ida na ina pa na nakaya ka ite meto ira pang gese na na ipa tiwa meta nga yaya Kanoan ka buro ron tiaw sa iyo ay pun nga na ba kan Christmas era mo bare nang inimay sidik Kanoan na iya ngai idi ke pati tura ma kapiro lo titura to amet ay ke Kanoan ka buro men nagi yakin si pangaw ay mangori buki ya potan no amet ay po ka anda nga teto ti sa babayre ba amin nagi yang kanye araka kapenimani bukin na housing ara LP3 police pare yakin ori yang kanye kayanya usirat Kuraba de sati minita. mga birina ko kaya para ubra seti ya garin mga mga birina ko meto mero yando ke ay agiri ba kaya sen nako ako na tete ke nan no ba ino no yang ay anda kaita ke empty drums ibon garna nako ya pon yo kaita kaita sa ke yo mai aga ne kan ne ya yore ya pon ko mai ni ke kaita ran no tete ga ke ari pun tau teman ibu ke no bi triple s mete be mi baru pon nara kari ga ngai da sekari ke telinix Mari kaya kia takatauman erin na mekin na pa punta un takatauman ang kaya parang era o te fan ibugin karon ni kina na upi triple S era pa ikan speak Kuraba de minita. Aya te sati orne mai inonos ano ko gire metabai. Ni kaya kan koraba de speaker ni kaya kan no usira kin kan nota yon ti the votes 222118 te akin bai gatas ai ko takira ani e sort out supply ani ko takira at computers bai kai dan equipment sa ka tools ka sakiti asaki otar ba include ya kan pai ya ke akin bo na karak e sotaran Minita. ebure otaman Kuraba de minita. Aya asida bo na ya ke ngan ri kan meroro nang kana ko ate. Aya ate te ya ate
tiri dan takaitar ari si jasan bubusi kami kan koti kami menakan lagi korea tiri dan takaitar. Average speaker bare erawata ika akan sisiraki ngai ika kapena yamo. Te ikan mga wakira te Kanoan nere 229911 te yoga te speaker. Te pawowa sinak man mo te isi awan output te minita ani katau mania ki anda ana katau mania ani men si busia kana ako nan si kunan kaparapara Kanoan nani takana sinakon te adminare wan te wi metenu tanga wan kwa wi keban si wo tanga ko si bugin te solar salt aterang kana ikan te yo kana ako nan kaparapara ikan wai para Minita. Iko kari kana coach te yau pakanga ia ki tau roi tau ana kota e manele. Mari ye ha? 11. Oh. Ai. Ari ko sana ka para tera tangiri ai. Eno kona wabs ya ka ria kaina wet mil. Ah mi oran ka para pare pun pasau sini account dan mau sakor. Kenapa di minita? Ay daerah dari kami sirak bangan daerah dari kami sirak nang kamu serawa mateo singkai mangana akan iben sina wakin ako irawata angai arori sa sina tapos sa desajun baka kamu ara dari ara ambo yun ako ni pananamigit. Ya akan kanyara araw semua ang kanya ng kamasarawa mo ang kay Teos na kunti akan na kapakanday sa mga kira ikay wabuin akon limaw ay masarawa mo Teos.